Poštovani pratitelji, lijepi pozdrav svima. Poštovani pratitelji, danas će biti jedna specijalna emisija o kojoj nisam do sad pričao. Tema će i dalje biti Žarko Hrgić, ali ništa nije snimano i neće biti, kao što sam obećao, neće se snimati njegova dešavanja, njegov način života i koga sve snima u ovim i prošlim danima. Pošto sami vidite ovdje jedan mali prilog, poslužio sam se vještačkom inteligencijom koja mi je dala prijedlog šta mogu da radim i o kojoj temi mogu da pričam. Danas istraživanje potencijala mladih koji i koliko mogu dugo da žive bez telefona, interneta i kompjutera, pokazalo se da je to gotovo nemoguće živjeti bez te tehnologije koja nam olakšava život u svakodnevnom radu, plaćanju i ostalim našim obavezama. Međutim, da se vratim na sami početak, svi vi znate u proteklih godina da je više od 20.000 stranica, medija, televizije snimalo Žarka Hrgića i njegov način života, koji je on sam izabrao živeći u Špilji. Međutim, Žarko Hrgić je protivnik televizije, novina, ne želi da bude javna ličnost, ne želi ništa to, ali postavlja se jedno pitanje. Znači, jedno se pitanje postavlja, koje naravno vi svi želite da znate i da ga otkrijete. Zašto je Žarko Hrgić, koji je protivnik i tehnologije i televizije, želi da živi u izolaciji, da ima svoj mir, zbog čega je zapravo Žarko Hrgić podlegao svim tim stvarima, da postaje medijska javna ličnost i da ga svi snimaju i da nije mogao podvući paralelu i crtu koliko on želi. On je u stvari mogao da se postavi i da kaže: želim jednog youtubera, želim jednu televiziju i ne želim više nikoga. Međutim, Žarko Hrgić je u zadnjih nekoliko godina, njega su obišli više od 16.000 ljudi, youtubera, novinara, televizije, koji su sve priloge pisali na raznim portalima na internetu. Sad, ja želim da čujem vaše mišljenje. Šta vi mislite o tome? Zbog čega je Žarko Hrgić podlegao medijskim pritiscima i zbog čega nije mogao da podvuče paralelu ispred onoga što je on nagovijestio? Znači, još jednom napominjem, ovo nije nikakav video koji snimam da vidim šta Žarko Hrgić radi, nego snimamo samo jedan naslov koji će biti aktualan i da čujem vaša mišljenja o ovoj današnjoj stvari. Nećemo dužiti priču, pravit ćemo kraće videe. Želeo bih da čujem vaše komentare, vaše mišljenja. Pretplatite se na kanal, udarite like i vidimo se za nekoliko dana.